mun sang le tlang sang atanga INP Mizo Channel clear tu te indam tlang lomem le voin hi sipai council in thune na ala atanga nizale somsari le pani na ania Myanmaram mun sanga kongan zo zel July ni somni le pani anita a Myanmaram point fellam alapan hlei thei lovani hi ram buai le covid buai chini an ma chona anlai na tom tak zetani tuntuma po Myanmaram chunga chanchin langsar zual kan thlir le anga kan news update te hi atop thlengin minlo thlir sakle don nia Mizoram lampo hian kan unaw ta han lama omte an buai talutuk hi en liam har kan ti thevinarin oma kan laina ta kan khongai em veka antan kan tong tai sakreng bok ni ina langa maniram chunga po covid a leng mek na chungin oxygen mamo ngoi zongin kan omlo hlova hei hi sarkar tha a om man te po tiela dik view ome Mizoram hruai tu te le tlom ngai pol sang te malak na zara ta han lama thon chho tur oxygen bur zani zet chu Mizoram atanga thon chho ani thu aizola om mek pu es hulian chuan soya social media lama thalak mu thein an chhop poka harsat laya intan pui rowa po a hluber ome tlom ngai pol tele mala tu te zong lalpan mal som mol ro se ti en INP channel atangin lom thu kan soyani tunlai chu chin mi te omna lam aboi le deu tatlat maya tongtai puyan ngai hle mai nimin tuk lam khan min dat lama le falam township lama indona achuaka nizan khan kalemiu ta han lama indona chuak le bok July ni somni le pakhat nizan dariat chhovel khan kalemiu ta han veng buchuk road anti mai an main road kongpui dunga kale PDF tele sipai terrorist te anin kap na samaya kale PDF lamin nizana an soidan chuan sipai terrorist lam mi pani chu an da tha thei ta phota anni lamero thile hliam omlote in anin saseng fel theiani ti Khampat Times chuan nizan khana soya tukin lama tahan lam social media then khata tanga alan dan chuan sipai hi paruk zetan thiani tukin lam le voin chhun lama chuan tahan lama hian sipai an tam le tahleya security an uluk hle ni in an soi mun sanga PDF an che tha chhotiel tiela alom om Myanmaram pum huap hian PDF sipai te po tam takan om to angti kan soi fowa nakina chuan sipai te hi an la tlom ngein a be sayom hleni Makui region pakhuku PDF te pon nimin khan thu chua an siam vele a sipai terrorist te ba ka an mani thlop zonga khosa te po an be tel to tur thu an soi leni mindat lam hi covid awanga boral ta te bai ka an phurlai thalak social media lama mu turin an chop chuaka an laina tomngot mai sipai terrorist te nena an boi tak nulam khan engkima an har satavik maya ruang phur motor po an khopuya hian atlan theilo inkal po na har satak ema wangin hetiang hian baiken ruang an thiar taringot mai ni in main data om covid-19 volunteer pakhat chuan soya tuna po hian volunteer te tan PPE thom no te po an mamo le to ni in a soyani kan hriat angin min dat lam hi tahan lam ang boka mi huai sen mani nei anga sipai do masa kha ania sipai martial law puan nan ngai hial khopa an om nu khan in kalpona zong sipai laminan ping tafeka ele in lama le thil danga po an har satavekani choti chungchuan covid-19 in a lu chil ve ta thosia namen lovinan buai le tani hi tunlaya Myanmar mina mamo ber chu oxygen hini mai ome kol phailam chu po ni lo mun tinan mamo veka mindat lampo hian mamo hle tho sipai council chuan mindat damdoi ina oxygen khol lian bunan tuma khol te chu nimin lam khan chau tu atangin motor lian pali in an thiar nia soyani tranpuina ani rual hian a phena thiltum lian zetan nei le mayang empty a hlo om angrenga motor lian pali zetin oxygen khol an phur mindat khopuya lu mek lai voin chhun khan mindat township huam chunga yan chong khodai vela chuan mindat PDF tele sipai terrorist te chu anlo in kap vele ni in an soibok nimin pia lamatang khan mindat lampan hian
sipai an kalbel na sa hle ani kan tong trai na kan thereng don nia sipai council hian chin state khopui heng mindat kan pelet matupi hakha thantlang falam tidim le tonjang tan hian oxygen bura thon hlom boka tranchun la ve sot view mai Kachin state kamain khopui lu na sipai terrorist ten ge tan siam chu July ni somni le pahni tukendar sari vel khan kamain PDF ten bom ne nan vabeya sipai palian thi ni in Kachin lam media te chuan an soi nimin po khan Kachin state lama PDF le KIA tang kopin sipai terrorist an kap poka sipai terrorist mi som palizet an lo thi to a mi pali in hliam an tuar bok tin sipai pasari an mana heng an man zinga hian mipui phatsan tu na ka hel pakhat atel ve nia soyani PDF lammi pathumin nunna an chana pani in hliam an tuar bok na ka nam civil mi engemaw zatin hliam an tuar sipai terrorist motor pathum an ka chiat saka pasari an man sak boka ral thuam engemaw zat an chu sak bok ni in an soya ati izia dap khop mai Sakain region tan se township onglia si khodai an than mual bula July ni somni le pani tukin khan ruang charania tu ti hriat lovin a ngong an lo tan sakani a hre chiang tu te chuan mi thi hi chia chi anti piuso tri polami kan ka lekung khwa dalana ni anti ruang charani nu tukin dar som chhovel khan mi thi a khwa kan ka le kung le a che vel chu sipain an dap na sa a tual thatu ni om an zong na sa hle nia soeni silai pon met puak nual ni nan soi bok sakain lam hi tun lai chon boi thei hle ni hi in tha thu hriat tur neu neu om reng July ni somni le pakhat ni zan khan sakain region kun sei khwa u ting tin anti chu sipai terrorist ten an kap hlum ni in suibu entertainment media chon a soi bok kun sei khwa hian nizan khan sipayan luta an kap hlum tamai ni in khomi ten an soi atia sipai te chu motorin an luta kholai an waka silai te pon met puak le nuala hetia sipai in tho same khlau hian uteng tin le midang pakhat hi an tlan chia a sipai ne nanin nang ching le tasia pakhat zok hi ban pharina dinga engtin an titalo ani uteng tin ero hlawa tlan zelawangin an kap zui ta zel ni in an soya aruang hitukin khan an va muta chawani tin sakain region tho wedle township huam chunga yile mo khwa USDP party mi le sa usan molin anti kumsomli le pangami po July ni somni le pani tukindar kwa vel khan silaya ka hlumani bok usan molin hi USDP khai pa an pol ta na campaign tu berlo ni thina ni mita mutu te soidan chuan akap hlum tu te hian voiriat zetan kap antini wedle township a hian July ni som panga po khan tit sing khoveng lal an lo thatto boka an township huam chunga hian tun tum hitual thana thlen voi ni na ani hi min ki na sipai nan thlen mek nu pakhata thi mian mau khit media ina soidan chuan sakain region min ki na sipai council lamin an thlen mek nu pakhat in en kol pon phal sak lo phua chu anti chu boral pi phua chui hi tun ma chuan minkin municipal committee ya chairperson te po lo thok ve thin nu fel takania tun nai khan sipai council in omzenei mia lo man jing atel ve ta hlo maya tan ina an thlen hi thla avei der to ni nimin pia lama tang khan damdoi ina om adila sipai lam chuan an phal sak lo ti chuan a thisen thlum level sang lu tuka wangin a boral ta ani athi ma ho khan in en kol na tur lam chi reng reng sipai te chuan a engama an phal sak lo ni in a chung te chuan an soi Sian state ti po lama po July ni somni le pani tukindar sari vela tang khan silai ri RPG ri ni om tak tak nen ari na sale hle ni in an soya chanchin kan la khom lai thleng kha chuan tu te pol nge in kap le ti pon la hre chiang hlei thailo ti po township le chaume township lama hian sipai terrorist te le taang nam sipai te an lo in ka pho to a tin nam sipai rang rang
RCSS te le SSPP te tin heng te ba ka RCSS le TNLA inkar po hi atang at reng mai boka atu te ber nge mon le don ni ti thu chiang ngai chan me ka ni KNU Brigade 510 chorkar khat chungin sipai terrorism ni le paruk anda tha KNU tule news in a soidan chuan KNU Brigade 5 chan Mutro district huam chunga July ni som panga atanga voin ni som ni le pani thleng niriat chungin sipai terrorist tele nam sipai te voisom ni le pakua zet anloin kap mana nikhata voithum level talanin kap zel tinani chu hetian niriat chunga voisom ni le pakua zet anin ka na hian sipai terrorist mi som ni le paruk an kap hluma battalion commander tiamin sipai somthum le panga in thliaman tuar bok sipai terrorist te hi border guard force BGF tenen an tangtlang zia le ngala an ngei om ve khop mai hetianga cholkar khat chung anin dona hian civil mi pakhatin nun na chan pha ba ka sipai terrorist teral thuam liana wangin loi panga in an thi pha tian soibok KNU tu le hian an mani nam sipai lam thiza tero a soilem lovani kachin lamero tunlai chu tlang khrileng ina bo boya wangin indona lian tham a omri lem lo ani mai thei kachin mi te mai ba ka kachin state lama sipai terrorist te pon covid rian kaina sa hle nia soyani sipai damdoi in kantaya hospital a thok tu ten covid an kai vele ta he sipai damdoi in a thok tu pakhatina soidan chuan thok tu te zinga mi som thum le panga zet an positive ani kantaya damdoi ina hian thok tu mi zani emolayan oma chung zinga nars then khat le sumwong tu damlo te lo chiaw aw tu te le damdoi zuar tu te zinga mi som thum le panga lain covid an lo kai vereng toni chu heng te hi July thatir lama damlo te hmuak ka thla thin tu driver mi pasari ten rian kaya tanga in kai chhong ta zel an ni arin om kantaya damdoi in hi mana aming kan lamfo sipai council tana sumzong tuber upain limited kanti kha khami te damdoi in khania rengun khopui line town sipa om ni in chhong riat lai mai ani sang ni le som panga kum mei kha khanan satana sang ni le som pasari December ni som ni le paruka an hon ta khania damdoi in hon na programa hian commander in chief minong line po vatel veya ama ngein he damdoi in hi alo hongani adamdoi in le achunga khol zong zong nen damdoi in hlut na hi sum faya chantir ni se US dollar million zalia tanga zasari vel ni turanga yani tu huwa thu suwa sipai damdoi in hi chu covid hian lu chil se kai chur se tia du thu sam mai po ol tak turani hi NUG le ramchung health worker te rampo na tanga mithiam te ne na in kopin Myanmar ma covid third wave hileng mek daudan tur ruam man na siamani NUG laminan soidan chuan July ni som pasari khan heng ramchung le rampona pol chi rang tenen hian covid dauna tur COVID-19 task force an lo din to a chu COVID-19 task force CTF an ho tu atan mesau lama metau clinic at hokmek Dr. Cynthia Mong chu ho tu atan ruat ni in tuna NUG Health Department Minister Dr. Zoe Su chu athachang dol tu ani ve thungang memberatan NUG hnuai health worker rang te ethnic nam tin te atanga health worker tele mithiam chi rang anom tur thu voin khan an soya he COVID-19 task force hian Myanmar mi puite tan vaccine nei thei dan tur tele mi pui hrisel na konga thil tul poimo chi rang nei thei turin rampon lam mi te nen an thok dun don ani anti he pol thar COVID-19 task force hian thu chua siam ngalin ramchung mi puite po in en kol na konga doctor tele mithiam te thuron ngai poimo turin an cha bok nimin pia khan renguna mi sang ni deuh thon thia ruang then khat kong sira an pai te po om hialta nimin July ni som ni le pakhat khan rengun khopuya COVID-19 na wanga thi zong kha sang ni le som ni le pali ni inan soi rampum huwa ba covid awanga an buai tak ema wang hian Myanmar amin covid a dolet dan tura hian
humanitarian aid lampoin na sataka an tran puyangai ti in Special Advisory Council for Myanmar SACM anti chuan voin July ni somni le pani khan ngen na thu chua asiam ve taringot mai bok COVID-19 din munan control thuai thainan thrisel na lam mamo damdoi le thok tu health worker an mamo hle thu SACM chuan an soya Sipai Council hi chuan thilom dan hi an thunun thei thlot lovani ti soin control pon tum tak tak lo control an in natna hi hluar zel se poyan timi alo zo kani ti in Sipai Council malak dan chunga an thlir dan an soya SACM member Yang Hili poin Sipai Council omdan thalo taka wangin tran puina te hi aru karala ti ngai din muna a om hiala Sipai Council chunga hian Myanmar mi pui tam zok hian rin na an hat ngam thlot lovani ati Russia chuan Myanmar chu ral thuam lama pui ala tum zel nimin July ni somni le pakhat khan Reuters chuan Russia in Myanmar puya tum thu an ral thuam zot na lama mi te thu chuak be chanin a soi le tlat maya hei hi US le UN noya Human Rights Watch lam chuan an dem hle don ani hi Russia ral thuam zot lam boi pui tu te chuan an thlo na le thil dang dang po Myanmar ne na pe ka ni theina na ram pani te an tho dun reng thu an soya manilama minong hlai na Russia vazin trumpo khan ram ni te tho dun dan tura in biak na thatak an nei ani ti an soi bok ni in Reuters chuan a soi ani Myanmar hi South East Asia hi chuan Russia ral thuam siam na mun pui pakhat Rosoboron Export Company agent lian ber ani ringot mai Rosoboron Export hi Russia sarkar noya space le defense lamboi pui tu Rostec Corporation ne na thok du nan ni Russia sarkar hian sipai non chanjir na lam akal pui na sa a chutianga zir chuak te chu degree te po a hlan fuwa mani lampo khan minong hlai na po professor ni na hlan mai kha tin khotlangram sarkar abikin US sarkar in blacklist zinga ada helpol sang le asengson rama piang mai hi ral thuamalo supply ve char boka chutiang chuan Myanmar le Russia po hi tun ma dewa tang khan anin ngei thar le tila aswal lowang chu Human Rights Watch le chutiang lama ma la tu te ro chuan thu nei na chau ena ram mi puite chiat na zakhua a hruai lu tu minong hlai na Sipai Council Russia ina kop tat mai hi ral thuam lam thlenga tran puya la tum reng te nen hian andem em rengot mai bokani The Assistance Association for Political Prisoners in Burma AAPP lam chuan Sipai Council in thu nei na pong lak nu voin thlenga chiat na thlen dan an lo chin chia an ron tar lang vele a an soi dan chuan February ni khata tanga nimin thleng khan civil mi Sipai kutur thi hi mi zakwale somni le pakwa an tlingta anti AAPP nan chin chia dan hi an mani point soin ataka chuan hei ai hian atam hle thei anti hetizat civil mi ten thi to nu po hian Myanmar ram hi awan doi kan tiang nge ramdanga boina achua iwen le khovel ram house pui puinan boi pui nga lui angkha a om hlei theiri lo chunia iwan le khothlang sarkar rang te hian thu in anrela atakhan bo zui rum hi ala om hlei thei lovani iber hi AAPP chin chia dan hian soi chun zom mila Spring Revolution awanga sipainan man hi sangruk le zariat le somruk antling to a chung zinga sanga zathum somni le pathum te chu khren be mek ania mi zani somnga le panga te ero an chung chang rel sakto ni in tan ina an khung fel to bok tin case an file thil sual ti an pu te zinga kum som pariat noilam mi pani telin mi somni le paruk chu death penalty an pe ni anti bok arrest warrant an chu awanga biru mek an laman theilo hi sang khat le zakwale somruk le pathum an om meka chung zinga an mani om lovat hi tura an rel tak mi somthum le pakwa an om bok Sipai Council in thi tura an chung thua rel zong hi mi somruk le panga an omani AAPP chuan Sipai Council noyaman le tha har satna tok te li sa siam thina thilani dan ang taka an chin chia theinan mimal le pol ho te point tran pui theu turin an som bokani AAPP lamin chutianga report an ti chua baka ILO lam point
Myanmar ram chung na chan te din munan non soi vele boka Sipai Council thu nei na pong lak nu tun thlengin Myanmar ram economy atlak chiata wangin na nei lo an pun bel na sa to hleya Sipai Council thu nei na pong lak awangin kut na thokte jinga mi noi som pani chuang zetin an na an chan pha ni in an soi hei hi rengun le khopui lian lama ni tina eizong chop an chui thei anga tanga report an siam ani maya ataka chuan hei ai hian atam viau inarin om thove ILO lamin an chui phak lem lo ram chung mun rang ranga hian na cha nemo sum chevel a om to manglo wanga an na thok chun zom thei to lo hi an tam hle pokinarin om mun dang chu soi lo chin state khopui rang ranga ringot po hian ILO in a hriat kil ni lem lo na nei to lo an om trivinarin om ani ole tun tumata na kan update thei kha khati zong khani le phot mai sela kan channel men hlut saka kan news update te atop thlengamen clear sak thina wangin in chunga kan lo me